Apaan? Biar orang tertarik sama suara aneh. Ayam bakar makanya di Supacara. Makan di pantai anginnya semilin. Setiap hari ada jual suara, kali aja ada rezeki yang mampir. Habis mandi jangan lupa pakai baju cakep merah warnanya. Ente mandi jam 12, jual suara jam 7, keburu 4 orang liatnya. Udah sholat subuh belum ente? Aduh, panik Pak, semut. Jangan-jangan bekas di kembang yang tadi kali ya. Masih mending ente semut daripada buaya kan? Bau banget. Sampai yaudah, masuk kurasi gimana? Itu ada tomat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Wah bang, kagak bener nih bang. Lah apaan ente masuk-masuk bilang kagak bener? Ente kalau dagang podongnya jangan bawa-bawa dong. Kali master, enak aja orang tua nih. Puls bang, kan kita berantem cuma di set doang. Aslinya mah kita prank. Seru. Ya ya.